na BELAP Kuki channel Thusoh Lahkhom ngai ho zo se na bon ani khopha tunin zong van noi mun chung chuma kon Thusoh Lahkhom hu anangai khom ke ta hote tuni January ni sim samni ne se ni kho a vanoi Thusoh chula emi time sa kon ke la khom phabam ho Gaza gamsunga boina amjing to kimat in United States President Donald Trump in Palestine gamsunga chamna amdo a in lalau ho nung tun do hi thini ding a Palestinian mi pi te ho phat chom khana dinga hi han a chen dan ding u hi zong le Jordan le Egypt kama chon do ding in anasai e hinla Palestinian mi asanga sim hi de a chen naw salam Gaza strip ma nun chon lut kal nga alala Netjerim corridor a kiting dan mi lak gupla sang som nga wal ho chun Donald Trump to say chu ha te in adol dal un ange ma hle ovin hi aze chu am ho hi Israel in amitiaw ki man ho a hi de a nume hen ta nga ho nung ha do hi ka seva Gaza gamsung anu lu na ding uwa atin u hi alangkhan Hamas lam kailubu Zahia Sirwar atisa October 2024 kuma Israel 10 anatha uwa ki sei chu Al Jazeera News 10 tu ki buina sunga hi damna laidan in alim panna photos anaso do ove akiti geldo thai kha chu Sinwal he tu chunga gal hung ki pat do na 2023 October ni sim sagi ni khuwa Hamas and Israel milham tampi anatha uwa gal hing a simsen lo anakai mangnaw gong to a ngo an hi Israel in Jerusalem solam kaile sek jara you an all that low air facilities ho Thursday simsom thum masang a nu se he na ding in thulha na ne uvin hi chu anil kal nom hon Israel in dandi lo ta a chena ke le be na ding ti chu illegal settlement ading a ball ovin a se uve to din man ading in mi piten nitin a ne la cha ngai chat ho humanitarian aid ho a boina a ho lai ta chu hi akiti Hanglam Lebanon gam kaiza Israel Defense Force le Lebanon mi pi ki phinan nei ho ki ka akibuina asaw sangse in sipai panna milham somna nga in thina anato in chele mi somge le thumta anama chang uve kinu dona ni khosong gum awazing ta awanga Israel sapai te amon alo dan zi uva akho aveng nung lo ding akile Lebanese mi pi te hotin hi zi uva ke boina chu so sang do hi akiti hilso to kiman in Israel sapai ten a chalo naw chu a phalo hung the ho ven do na ding a alo thailo hi ati vinchule Lebanese vai hom ten ceasefire kinup to na dung zuya na to na bolhing se na anay lo zi uva alo thailo wa umdan u hidan anata along uvin he sa na ima aw masanga amon adal ha lo ding uvin ase uvin hi hinla Lebanese Health Ministry akon tupot ni gamgi vela kumite chunga Israel sapai ten khutla na ane vetin ngo na ane ve Phaicham Meilhe ho kiloi khomna Coordinating Committee on Manipur Integrity COCOMI hon Nikhuma sani Chin-Kuki-Inpi Manipur KIM Kim en pamlona thuso anai khom ovin hi COCOMI hen Manipur buina hi Chin-Kuki-Zo nammi piten instigate abol ji u hi tia anase u hin hi chichu Kuki Inpi in adi lo hidan le bulabal bay hidan ata alang uvin hi chi di lo ta ngo an hi thusim ke heilam do got na le mi pi thu di lo wa pui got na ahin Manipur buina a athe mo ho zo ong thol vetin Kuki Inpi thu so chun asejin hi Kuki Inpi hangsam jang holun hau kimina thu so chun COCOMI te ngo na hi mai lei ho chunga ko na themo na zo se la do na ding to gon hin hi cha dinga hi COCOMI zo na sata pan la khan hidan ata lang in hi tu chung Manipur boina a thau chap jing kha chu COCOMI kiloi khom na hi ahin hi chi COCOMI te hin achi sa June nisim sagi 2023 a chu Kuki te chunga gal Manipuri National War ana phondo saw hi achi sa May nisim thum 2023 a gal anake pana ko na Kuki-Zo nami pi te hin bolgan thaina na sata ana tu jing saw ahin ki tha khusung ki hal ha chule in sung nei lago ho ki chom pi ti ho a hi Manipur Chief Minister N. Biren Singh hi Kuki te ki suchimi na ding a to gon po do a alubu pen hidan Kuki Inpi Thusoh chin ata lang in chele
ama to sa nanuiza ama private army ti azong ki he arambay tengol le may he tingnoi hon kuki te na sa taas ugan the u hi hitito kilhan in Chin-Kuki-Zo na mi pi te dia Union Territory sim do Aheloute na ding in central government koma avel in nge na anay kinin hi hichi nge na hi Chin-Kuki-Zo te chuandan le hi na vembi dia poi mo hi dan jong Kuki Inpi chun ata lang in hi hichi bau hi chamna na ding a lampi sun a hi dan jong Kuki Inpi thuso chun ata lang be in hi India Myanmar gamgi a thopol ki kai dailo ve san in jan hi chun Chandil district hopsung Mulcham ku a mi pi ki zot na sata ano in hi het ding khat chu mulcham ho hi Myanmar gamgi komchan hitai mulcham ku a ki zot na chu Kuki Chief Association Chandil Committee on Indo Myanmar Border Fencing KSO Chandil le Kuki Inpi Chandil tu gonunui za ana chil ha hin mi pi ki zot ho chu 17 Assam Rifles camp kom a lentola chun anaki sukhom ovin hi mi pi ki zot na chu KCA Chandil President Thangzamang in anathenso in mi pi ki zot ho chun play card ki choizin gamgi thopol ki kai deilo na thu asamphong ovin hi play card na chun we oppose to propose construction of border fencing isolated our families and communities stop implementation of border fencing projects ki ho akizi in hi Union Home Minister Amit Shah hinga lungding memorandum khazong anapilut vin hi government in mi pi het lova border fencing bol ding a survey a bolzong ki pom loading a hi tin jong thangjamang ho kip in asai in hi Kuki Students Organization Sadar His Bungpi Block Education Secretary Min A January Nisim Somni Lago ni ho a he sa na anay dong zizin Bungpi area hopsunga ngay lut ta nulapati ho hinga he sa nung chu ahile KSO General Headquarter in January Nisim Sigi 2025 ni a thulu na anay naw a ay magam sungbaw a timzil sa ding Mundanga soldo ata laudung tihi ahin nei na ova KSO Bungpi inzong Pakistan Bungpi gam kai sunga chipi dinga hitai zechun hang sunga minu mi paten cha te thimjul na nei ho ei ma gam sung ei ma thimjul ho bawa kai sa ta ding in he sa na hong kinai e builai a ze in akisai na sa lova bolte omle khonung le koi ma no mo e hin sa lauding vin tin le he sa na hong kinai ze ati Kuki Students Organization Sadar His Lecture Champul het sa na topon January Nisim Somni Lagup 2025 ni ho a anay dungzuun pat masa apat KSO Sadar Hills KSO Churchampul KSO Southwest Sadar Hills le KSO Laimatain anakibuipi lamka tu kangui tata sumo service tu analem changlawzin anaki hongay zong le tua hi thulela su tu su chen hi ta to kilhan in tata sumo service ki pankit ding ahitai Counter 1 KSO Sadar Hills Administrative Office Kangui Counter 2 KSO Complex Tuibonglam ka Kuitabang Tata Sumo Service a kang po pitulam ka lam hading zo siin lungop kay law bia hichi Counter 10 ni Aheloute contact ki piahin booking buzzing the hi ati Dunia ding in thuso ichan in akichai tai thuso tha imu ki ka ovin na bon un mang phalu chibe